Erfenis vanaand. Die EFF-leier Julius Malema gaan appeleer nadat hy 5 jaar tronkstraf opgelê is vir 4 wapenoortredings. Die radio- en sportaanbieder en gospelsanger Johnny Davids sterf in die ouderdom van 48. En die Proteas vroue maak gereed vir die eerste van 5 T20 wedstryde môre teen Indië in Durban. Goeienaand en welkom by die nuus. Die Oos-Londense streekhof in Kugompo stad het verlof toegestaan aan die EFF-leier Julius Malema om teen sy vonnis van 5 jaar tronkstraf te appeleer. Die hof het egter sy aansoek om teen sy skuldigbevinding te appeleer van die hand gewys. Regter Toinette Olivier het bevind dat Malema verskeie wapenwette oortree het toe hy 'n semi-outomatiese aanvalsgeweer in die openbaar afgevuur het tydens die party se 5de bestaanjaarvieringe in 2018 in Mdantsane. Landros Olivier het tydens vonnisoplegging die land se stygende misdaadvlakke uitgelig en sê howe kan nie die tipe gedrag duld nie. Sy het volgehou dat Malema se optrede nie in belang van die publiek was nie. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. Die staat het die vonnis verwelkom. This is a very serious offense that has been regulated by the parliament, that it should be punished for. Because in South Africa there's a serious problem of the use of guns that are killing people. Now we cannot have people that do that with immunity. Die EFF sê hulle sien daarna uit om in die Hooggeregshof teen die vonnis te appeleer. For now, obviously we're going to go to the High Court. We will also appeal her decision not to grant leave for appeal on the conviction and obviously the sentence which she has granted leave. Die burgerregtegroep AfriForum wat die klag teen Malema ingedien het, glo geregtigheid het geseëvier. It shows us that the wheels of justice do turn, even though they turn very slowly, and even though it took 8 years of constant fighting and pressure by AfriForum to ensure that they kept turning, today we have reached this verdict. It shows us that no one is above the law. Malema se regsverteenwoordiger het 7 dae om aansoek te doen om verlof tot appel teen die vonnis. EFF-ondersteuners het landwyd saamtrekke gehou ter ondersteuning van hul leier Julius Malema, wat in die Oos-Londense Landdroshof in Kugompo stad gevonnis is. Malema het ondersteuners buite die hof toegespreek waar hy Landros Toinette Olivier van rasisme beskuldig het. Hy voer aan dat sy nie die verdediging se betoog deeglik gelees of hul voorleggings in ag geneem het nie, veral met verwysing na voorleggings oor die burgerregtegroep AfriForum. Magistrate Olivier is a racist of note, and she must know that in her sleep, that she's a racist and she's possibly a member of AfriForum. That's why when you mention AfriForum, she can't hide her emotions. Yesterday, when SC Mugai Toby mentioned AfriForum, she jumped. But it was not Mugai Toby who was mentioning AfriForum. It was the state which wrote in its heads of argument about AfriForum. When he was responding what the state wrote, she said, don't bring AfriForum. And Mugai Toby said, I'm not bringing AfriForum. The state wrote AfriForum in their documents, and I'm responding to what they said. She said, let me read. Intussen het die EFF-lede in Gauteng, die Noord- en Oos-Kaap en Limpopo die strate ingevaar om hul misnoot teen die vonnis te wys. In Makanda het die EFF-lede by die Hooggeregshof betoog waar sy regsverteenwoordigers na verwagting vir sy appel sou aansoek doen. Sy ondersteuners sê hulle het 'n opgeskorte vonnis verwag en meen die 5 jaar tronkstraf is te veel en onregverdig. Hulle hou vol dat die saak teen hom polities gemotiveerd is.
We're hoping for at least a suspended. However, because of she gave out what Donald Trump last year said must happen to the president, that is why we're taking it on appeal. We're appealing both the verdict, not only the sanction, also appealing the verdict, the guilty verdict, because we know the president is not guilty. We know the president did not fire any firearm that they allege to. This case is purely racist and politically motivated. When Donald Trump told Ramaphosa to say, why don't you arrest our president, Malema, it was very clear that the current state of affairs is micromanaged. It's micromanaged by Trump through Solidarity, through AfriForum, and any other people who are against the revolution which is waged by the EFF. Malema het van die geleentheid gebruik gemaak om sy ondersteuners aan te moedig om vir die opkomende plaaslike verkiesing te registreer. Intussen was daar gemengde reaksie van politieke partye wat die hofverrigtinge dopgehou het. Artikel 47 van die grondwet verbied individue wat langer as 12 maande tronkstraf opgelê is sonder die opsie van 'n boete om as LPS te dien. Malema kan sy setel in die parlement vir 5 jaar verloor indien hy nie met sy appel slaag nie. I welcome the sentencing in the matter relating to Julius Malema's illegal use of a firearm. Gun violence is out of control in South Africa, so any crime involving illegal gunfire is extremely serious. It's important to punish illegal firearm crimes harshly. Only when people understand that there are consequences for crime will we get gun violence under control. This is a moment that reinforces one of the most fundamental principles of our democracy, that no one is above the law. The court found that Mr. Malema was guilty on serious charges stemming from the 2018 Mdantsane rally. These are not minor infractions. They are offences that put lives at risk and undermine public safety. The Freedom Front Plus welcomes the sentence imposed on Julius Malema today. It proves that no one is indeed above the law, not even Malema, even though he tends to think so. There is a greater onus on public office bearers to set an example of law-abiding conduct. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state and it creates fertile ground for corruption and authoritarianism. An equally important principle is that the state wields power fairly and equally without fear or favor or conceding to public pressure, whether the accused is Jacob Zuma, Helen Zille, or Julius Malema. As a party that believes in the rule of law and respects the judicial system, we welcome that the court has duly assessed the evidence in this matter and issued its judgment accordingly. While we note the ongoing appeal in respect of sentencing, we maintain that this case underscores the importance of a legal system in which everybody is accountable before the law without exception. Die leier van die Patriotic Alliance, Gayton McKenzie, het 'n boodskap op sosiale media geplaas waarin hy sê dat hoewel hy nie kommentaar wil lewer op die vonnisoplegging nie, hy die Malema familie in sy gebede sal hou. Met Pakistan wat steeds as bemiddelaar optree, blyk dit asof die tweede ronde samesprekings tussen die VSA en Iran eers volgende week hervat gaan word. Die Amerikaanse president Donald Trump het wel pas 'n 10-dag skietstilstand tussen Israel en Libanon aangekondig. Volgens Trump gaan die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en die Libanese president Joseph Aoun later vandag vergader. Intussen duur onsekerheid in die Midde-Ooste voort met nog die VSA nog Iran wat algehele beheer oor die straat van Hormuz wil hê. Die webblad Marine Traffic toon die deurgang deur die straat van Hormuz van 2 skepe waarteen Amerikaanse sanksies geld. Die vordering van die sogenaamde superolietanksskepe Alicia en RHN is op die blad duidelik. Volgens die Amerikaanse aanvoersentrum CENTCOM het geen skepe sy blokkade vrygespring nie. Neither the Iranians impose full blockades. We know that what they want is to have the countries paying fees to get their ships out of the Strait of Hormuz, but on the American side, there is no capacity to fully block the entrance of the strait either. Brittanje en Frankryk is môre mede gasheere vir 'n virtuele beraad oor die vreedsame heropening van die straat van Hormuz. Die Franse president Emmanuel Macron sê 'n gesamentlike vlootsending wat streng beperk word tot verdedigingsoptrede gaan ook bespreek word.
any mission to secure the passage for the ships in the Strait of Hormuz has to be put together against the diplomatic background. You have to discuss with the Iranians, otherwise you'll be working under the constant threat of Iranian military fire, which is what, of course, both the UK, France and the other non-belligerent countries who are part in the conference definitely want to avoid. Pakistan sê dat Iran en die VSA bereidheid uitgespreek het om weer te onderhandel, maar dat 'n plek nog nie vasgestel is nie. Luidens berigte het Amerikaanse beamptes gesê dat 'n raamwerk vir die beëindiging van die oorlog geleidelik naderkom. In Oekraïne is minstens 13 mense dood in verskeie stede in 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanvalle. In die hoofstad Kiev is 4 mense, waaronder 'n 12-jarige kind, dood. Volgens die burgemeester, Vitali Klitschko, is minstens 45 mense beseer toe 'n hommeltuig in die vroeë oggendure in 'n 18-verdieping woonstelgebou vasgevlieg het. In Odessa is 7 mense dood en 11 beseer. En in Dnipro is 2 mense dood toe verskeie woonstelgeboue tydens die aanvalle aan die brand geslaan het. Minstens 27 mense is in die aanval beseer. In Kharkiv is 2 beserings aangemeld. Die Suid-Afrikaanse enstofvervaardiger BioVac het 'n finansieringspakket van 1,8 miljard rand van die internasionale finansieringskorporasie, die Europese Kommissie en die Europese Beleggingsbank gekry om Afrika se eerste multi-enstofvervaardigingsaanleg in Kaapstad te bou. Die aanleg sal help dat Suid-Afrika en Afrika hul eie enstowwe kan vervaardig. Dit sal toegang tot lewensreddende enstowwe verhoog, die vastelandse gereedheid vir toekomstige pandemies versterk en Afrika se langtermyn gesondheidsveerkragtigheid bevorder en meer as 340 geskoolde en 7000 indirekte werksgeleenthede verseker. Serving the South African market, but it's really going to be largely geared towards the export market, where we will be a large company would be doing more cost efficiently with the latest technology. What we are aiming to do as BioVac is to be able to manufacture vaccines from scratch, to do end-to-end, which means that we will have less dependence on others externally, and for us to be able to manufacture the vaccine. And we'll be starting with our first vaccine being a cholera vaccine that we'll be manufacturing end-to-end and hoping to add more vaccines as we go along. Die Afrikaanse bulletin gaan net hierna voort. Bly gerus by ons. Welkom terug. Die Madlanga-kommissie sê die beweerde diefstal van edelgesteentes by Pieter Prinsloo se huis in Rosebank, Johannesburg, het vrae laat ontstaan oor die Ekurhuleni Metropolisie beamptes se optrede onder die vaandel van wettige polisieoperasies. Die geskorste EMPD polisiehoof, Julius Mkwanazi, het 2 van sy onderdane, Kersha Lee Stolz en Aiden McKenzie, na die toneel toe gestuur sonder 'n formele klagte. To me, it looked like you tasked them to go commit an armed robbery. No, I'm not that type of a person. I'm not a criminal. I don't do those things. You can even check in my history, in my background. I'm not linked to anything that has to do with these things. Die edelgesteentes se waarde is sowat 14 miljoen rand, hoewel die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat van die edelstene by McKenzie gekry het, wat hy glo by die Benoni polisiestasie aangehandig is vele nog soek. Technically, when you then issue a statement that we referred to yesterday, yes, of February 2026 to call this a joint operation, you were effectively doing a couple of things. You were legitimizing what now constitutes daylight robbery of precious stones worth in excess of 14 million. Die kommissie duur voort. Die Durbanse Hooggeregshof het die voorlopige likwidasie van Tongaat Hewlett vereers op die lange baan geplaas. Die saak keer op 17 en 18 Junie terug na die hof wat belanghebbendes 2 maande kans gee om die maatskappy se toekoms te verseker. Die sakereddingspraktisyns het die aansoek om likwidasie ingedien nadat 'n kooptransaksie met Vision Consortium deur die mat geval het. Tongaat Hewlett is in Oktober 2022 in sakeredding geplaas. Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het egter 'n bykomende R200 miljoen beskikbaar gestel om die maatskappy tot einde Junie aan die gang te hou. Die nuwe finansiële reddingsboei kan Tongaat Hewlett se lot verander. Gesprekke met die Vision Consortium is ook amptelik hervat wat 'n sprankie hoop vir 'n ommekeer bied.
Huldeblyke stroom in na die dood van televisie- en radioaanbieder en voormalige kollega Johnny Davids. Die 48-jarige Davids is vroeg vanoggend vermoedelik aan 'n hartaanval dood. Davids het roem verwerf nadat hy die sangkompetisie Zing in 2003 saam met sy sangmaat Vivian Molauli gewen het. Dit was die begin van 'n vrugbare loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf. Hy was 'n veelsidige musikant, boeiende TV-aanbieder, betroubare radio-omroeper en insiggewende sportkommentator. Van die hoogtepunte in sy loopbaan was internasionale optredes, insluitend optredes by die Ukasi-fees in Londen, waar Hein Molauli Suid-Afrikaanse talent op die wêreldverhoog verteenwoordig het. Hy was ook vir 7 jare aanbieder by die SAIK se Afrikaanse radiostasie RSG. Sy boek Boetjie, waarin hy sy lewensverhaal vertel, is in 2024 uitgereik. En nou vir die markaanwysers, soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons sportsegment volg net na die reklamebreek en ons het ook die weer vir môre. Ons is nou weer terug. Die Protea vroue meet môre in Durban kragte teen Indië in die eerste van 5 T20 wedstryde. Dit is die Protea vroue se laaste tuisreeks vir die 2025-26 seisoen. Die Proteas maak gereed vir die T20 Wêreldbeker wat in Junie en Julie in Engeland en Skotland aangebied word. Die reeks teen Indië is ideale voorbereiding vir die vroue T20 Wêreldbeker. Die Proteas was die naaswenners in die 2023 Wêreldbeker in Suid-Afrika, asook in 2024 in die Verenigde Arabiese Emirate. In die vrouespan se laaste T20 wedstryd teen Nieu-Seeland het hulle 'n nederlaag van 4-1 gelei. Die reeks teen Indië is 'n gulde geleentheid vir die span om hul selfvertroue terug te kry. Die 25-jarige Tebogo Macheke van die Titans sluit vir die eerste keer by die span aan. Karabo Mesu is weens 'n gewrigsbesering uitgelaat. It means a lot. Obviously, as a young cricketer, I always wanted to represent my country from an early age. So I made sure that even if when I was young playing the under-19s, I made sure that I'm part of the SA under-19s. So I wanted to represent my country so bad when I was young. So I idolized the likes of Minho and the likes of Trish. Die spelers geniet dit ook om saam met die nuwe hulpafrigters te werk. It's been hectic. It's been hectic. Obviously with the new coach, he works very different. He's very good as well. He pushes us. So I think we needed that. So yeah, so nice. Die veelsidige Marizaan Kap sal nie aan die reeks deelneem nie, terwyl sy herstel van 'n siekte. Die Suid-Afrikaanse mans 7 span sê sy status as wêreldkampioen beteken nie dat hy op sy lauwere gaan rus nie. Die Blitsbokke wil 'n hoë standaard handhaaf in die eerste skof van die wêreldkampioenskapsreeks wat môreoggend in Hong Kong begin. In die Hong Kong groepwedstryde kom die Blitsbokke te stand teen 3 spanne met soortgelyke spelstyle: Uruguay, Spanje en Argentinië. Die afrigter Philip Snyman sê die span gaan probeer om sy eie styl op die wedstryde af te dwing. Ja, na elke toernooi kyk ons diep en ons kyk in diepte na elke wedstryd en elke aspek van die game. En ek dink wat ons in die verlede geleer het, dinge wat ons goed doen, gaan nie selfsprekend net weer goed wees die volgende toernooi nie. Ons moet aanhou werk daaraan en dinge wat ons wil verbeter, moet ons op standaard kry. Die Blitsbok kaptein sê die span is voorberei op die ekstra druk wat die verdedigende kampioenstatus bring. Daar gaan beslis 'n teken op ons rug wees, maar dis nie iets waarop ons gaan fokus nie. Ons maak seker ons is terug op aarde en jy weet ons het 'n punt op te bewys die naweek dat ons is die nommer 1 span hierso en ons gaan daai titel gaan wen. Visser sê dat die span haakplekke geïdentifiseer het wat aandag kry. Ek dink 'n groot aspek vir ons wat ons baie klem op gesit het is ons aanvals aanvalsafdeling van die spel is dat ons nie baie klinies was in New York daarop gewees nie en ek dink is 'n geleentheid vir ons om net te gaan wys dat ons kan 'n kliniese span wees met bal in hand en nie net op verdediging nie. 2 Blitsbok kragmetings vind môreoggend plaas teen Uruguay om 6:20 en teen Spanje net voor 9. Die Blitse pak Argentinië oor môreoggend.
Die uitvoerende hoof van Liv Golf, Scott O'Neill, het spelers, amptenare en ondersteuners verseker dat die liga se 2026 seisoen ononderbroke sal voortgaan. Dit kom te midde van beweringe dat Saoedi-Arabië se openbare beleggingsfonds sy finansiële steun aan die liga wil opskort. Liv Golf is in 2022 gestig as 'n wegbreekliga van die PGA en DP wêreldtoere. Terwyl talle die nuwe inisiatief verwelkom het, was ander krities daaroor. Volgens onlangse berigte is daar egter onsekerheid oor die toekoms van die liga, wat tot verwarring onder spelers en ondersteuners gelei het. Tydens 'n inligtingssessie in Mexico het Spanje se Sergio Garcia gesê hulle is nie in kennis gestel van enige veranderinge nie. Die Mexico-geleentheid begin later vandag, 'n maand na 'n baie suksesvolle 4 dae by Stein City in Midrand. Mamelodi Sundowns is besig met sy laaste voorbereidings voor sy tweede halfeindronde wedstryd in die CAF Kampioenenliga teen Esperance van Tunesië. Die kragmeting vind Saterdag op Loftusversveld in Pretoria plaas. Die Brazilians het die eerste wedstryd in Tunesië 1-0 gewen, maar die verdediger Keanu Cupido sê harde werk lê nog voor. The win gave us lots of confidence as well going into the next one. But as we know, it's a new game. For us, we need to focus again because the game starts at 0-0 again. So we need to carry on from where we left off basically. And basically we know that we need to work harder. Dis dan waar ons groet vanaand. Ons is môre aand weer terug. Mooi bly tot dan. Totsiens.